Assalamualaikum, wilujeng enjing. Kumaha damang? Mudah-mudahan anak-anak sadayana sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pengajaran opat atau pembelajaran 4, nyaritakeun gambar. Yuk anak-anak, dibuka buku paketnya halaman 66, kita sama-sama belajar nyaritakeun gambar. Baiklah anak-anak, sekarang dibuka buku paket halaman 66. Di situ kita akan menceritakan gambar sapatu tali. Sapatu tali gunana pikeun kasehatan. Kemudian ada kaca panon. Kaca panon gunana keur ngajaga kesehatan mata. Kemudian juga ada pamupusbor. Pamupusbor gunana pikeun mupus. Selanjutnya untuk halaman 68, yuk kita kerjakan sama-sama. Di situ ieu buku tulis. Buku tulis gunana pikeun nulis. Kemudian ieu patlot gambar. Patlot gambar gunana pikeun ngawarnaan gambar. Ieu tas. Tas gunana pikeun mawa buku. Ieu bor. Bor ayana di sakola. Bor gunana pikeun nulis. Ieu meja jeung kursi. Meja jeung kursi gunana pikeun diuk jeung nulis. Nah, itu tadi adalah kita menceritakan gambar. Selanjutnya, nanti anak-anak silakan dibuka buku paketnya halaman 70. Kemudian anak-anak nanti dikerjakan halaman 72, masangkeun gambar, langsung dikerjakan di buku paket. Demikianlah materi hari ini yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya belajarnya meskipun anak-anak belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.